Assalamu alaikum, arvağınızlar çöp pazardın bağları dostlar. Bugün 7 aprel 2024. 7 aprel 2024 bağların tuğra aytadam. Çislonu da tuğra aytadam dostlar. Anan göğünler komentarıya jaz otasыңар. Adaşıp jaz otasың der. Al adaşpayla kede şaşatıp опечатка болуп калат. Бирок мен айтып атканда туура эле айтып жатам. Каналга катталабыз достор. TikTok Karakol Live, YouTube Karakol TV. Так, мынакта синаш сатып атканбы, эмне сатып атыптыр көрөлүчү, баасы канчадан болот? Жамгыр жаап атат. Канчадан болот я килограммы? 15. 15 Даны жакшы көрүнбөйт экен. Мушакту. Жаап сатыптырсыңар. Эми 15 экен достор. Даны канча процент экени белгисиз, бирок бар да. Так, мынакта чөпкө кирели достор. Чөп бүгүн кеңири эле, жамгыр угуп атат, мөндүр куя баштады. Достор, рекламага орун бош. Чөп базарда да бүгүн реклама айтылган жок. Рекламага орун бош. Канчадан болот чөп? 550 болот. Так. Канчадан болот я шеп? 380. 380'den arpa samanları. Kaçakta? Bu kança oldu? 500'den dostavka var bu yok bu. Telefonun ayıp mı? 75, 73, 73, 99. Ha, ötkende öyle ne verken? 705, 73. Yok kalgandan çalbağı, erterek çaldı. Buna oktun arada dostlar. 500'den dostavkası da var eken. Arpa saman 380'de. Can uya başladı dostlar, uya başladı. Var oğuz. Koşantıda da bağlarını sırap koydu. Kança kan bağları şıp? Kütü odasın mı? Satışçıların var öyle. Çoğul kötü. 500, 550, 380. Vay, ötkende değil okşat bağlar dostlar. Mazı ayvaydılar, arzandap bir Türkçe. Köpçe. Kandaysın inim jakşı? Çöp satып атасың, жемне Yok, отасың? alып otam. Кайсын алып атасың? Azdan da otarız. Канчадан болот? 550. Канча экен шепке баалары? 530 var, 550 var, 550. Доставка барбы, жокпу? Yok. Достор, 450ден 550ге чейин экен. Немесине жараша, көлөмүнө жараша. Доставка кылам десеңер, доставка бүт бар достор. Кандай нур чыкпай, жакшыбы? Иштер жакшыбы, ден соолуктар жакшыбы? Жакшыбы? Өткөндөгү эмне кетпи саманың? Элдер чалыштыбы? Аябай көп неме жазышкан. Канчадан болдук? Бааларын бир аз айтпачы? 450'den 550 songa çeyin. 450'den 550'ge чейин, ha? Buğday saman oşonço болуп кетти, чөгөрө баштады. Достор, мына чөп издегенде көбүңөр кыйналбайлар, мына ошо өткөндөгү номерге чалсаңар, Нурчик деген жигиттерге толук түшүндүрүп, толук таап келип берет.